Hapadeng kejing Shongshit election MP Syaka Lok Sabha, mi kejing berngam bom yashim benta ne boycott election jongka MDC, ladapan kela ya uput uang jongka nartiang ladang konstituensi. Kani kejing berngam kalami na kador nong nartiang kabadon hapot tatlas geng CNR di Blong, kabala bitar ban yuk sngo yaki kubor, bapya ya kanartiang ladang konstituensi, haki arne lai benta. Uwah isnong jong kador nong nartiang mom palangki rengkat bat kiweki nongkit kamsnong, kilawan ya kendu ya chairman jongka delimitation committee jongka GHADC Dr. D. Lingdo, haka arpunyo tarik leber, bat kila IT ru hu ya kador khas. Palangki ulayatu bakat kum ketika dorkas, kador barsnong kaladawa ban penek pensa ya kasnong nartiang, hapo uput usam jongka nartiang ladang konstituensi, bat banom pia ya uput usam jongka snong nartiang, haki ar laiki konstituensi, bat kum juru banom keta ya kajing syong suk syong syengan haka imlang saklang. Chairman Dr. Lingdo ulayatu baka delimitation committee kampat syem ya kanu karai ka Bapura habaya dei bat kanu ka konstituensi bat kajing penbet jongki konstituensi ka balalait tu haki social media ka dei ka bempat paka ya kani ka dorkas la IT ru sya UCM jong ka GHADC ma thombor siwat hakam ratre kam jong u itu kita umat untuk menungkong untuk berjaya kita kondisi nartiang MDC. Nagal yang kecenong ketu kata artrik, nah kedebar senong yang ini narai kau man percaya kan ini jengpia kamtam ini jengito wa pia gila urak sendon dia ke narting konsensi nggak pun biar bertuj. Dan nagal yang kecenong dekat juk jengmut daya rai langgi man ini nagal yang ini percaya kan ini jengmut biar konsensi yang kan artiak. Heavy le hajuk kepor le kam keling yang ngau he senong penpau ke jing snau si ko kro hadok ate kate kam tam ke jing to upia arliang ye ka senong yang i ada kam te nagal yang i porok ke dolar senong darai ke man miu man da hadok kan ni sa te ka bar senong hi darai tu sni to perca pai kini tang emen ke jing sem nang tu dealing mediation Jerman nang tu da pun bai wi da em ke special committee ke senong ta bagani ka kam ko nawi pembai seberang man ko i ko lai bai nang wa ko man handa dia senong i kam cu man ke kondisi nartiang te ga nong rim ngagam le sam na galing yung ngagam ka tri chnong jing to wa nong rim hi kam kam ga chnong ko wa man ga chnong wa rim ha ga sam nartiang te hago bon hi giling man igam na giling yung senong amrukwa i wow man pia cha kiwi tu ben githau wa jangai na senong kiwi da kata nong rim ga muruksa kamriyu ha gatu ga draft yung ga council mo tip woto popaka mo man go kotor ko paka mo da henry demi ko social media igam do mar senong chimkhia igam man go gam ko paka da igam yu igam ga senong yung i nanar tieng te upia ni kendong teman gawi kejing jengai ngomong madro de kamap le mi de man te kamte percaya gani te hijoi por i kwai wa ga konvensi hi ke yang i wa ne ko kamaju kamong he chnong wai pertuj yang chnong le to ne ki kamaju man ni nakmat to ru mi ina din kamong ni du ang mi ga narting konvensi to ha ga misi to ha ga mali atau hagan ugun election lai ikwa iman yai wara buk warim imam kwai penwir kita tak nang rim jing to wa kwai chem ne wa sharman yang ga delimitation committee rawani dari chem jing to wa gimat ga jing dawa ga yang ini ga ning yang chnong unong kong i gamat ini to thoi jing to wa ga delimitation act arhajar ar lack of geographical cohesion jing mot wa i gam ka chnong ko wa ju em pertuj ba konstituensi teman ko cha kriak ne cha wen ni pertuj ka te to ko wi tomat wi do wai to me ka maju te ko aron jing to wa current number of voter te ko jing mut kamu ong CM hagani ki por go dep jing pia ko konstituensi man go to u yor kat kinong thabot nre kat kam yu i na keleng yang ko senar tieng biang higa kibrul ne ki botas yang u thabot te kamaman
i le to wow henui bentar le to wow i ke chnong dunai to ra i se i ha konstituensi ke yong i ha kan arting le to wow gotam to phia gi gi wit ban gi chnong to ru ra gi de ke pertoi de ke chnong ke yong i wo ra gi chui i gam ko konstituensi ko da riem kam wang na do sedang ke election commission em pertoi ke andre kejek kisin sedang gi pun biar pertoi i ga de kam ten ke ling da chnong ko man ka khat artrik yong niu benai de yin percaya wara ya ga niu phang ko ga council de mut ko phia ke joi por lai em percaya ya ga elimination committee andre i yin ha kanong rim i to ne il ne to mani kamaju te hijing itu wagamat kaniga disruption communities ties te kanila ko wine kam ko man ko i gamat da yin hijoi por dividing of the colony of the same village kate to man go ko wa ko wine ka dong na po ka chnong ka tha ko yong i man go ko cha phia na ka chnong ka tha ko yong i kanuksa kani do ka dong ko em ha dong yang mulong da phia gi ka kat kam ko ni ka draft de yu i wa chakawit ban ko konstituensi habder ko po ko em yong ka narting pulun ro ko wi da man kam ni kam ko nuksa o he chnong yong i to o chong ha ni ka dong yang mulong narting te kam man la da phia gi ka dong yang mulong narting i kam narting pulun ro ko wi tong he chnong la yo der thap bot ha ka ju ka chnong te i gam ka ten ka ling yong dor bar chnong ro ko wi ko da pan mani da percaya ro hi ko wi ka dor bar da dia wa kini jik temu yang ke council ne ke delimitation committee woman ko wa lai ba chikmat i gam ke leng yang ke darbar chnong i daw tho i gilat guluti wa ko man wi le yo percaya gini mun i woman ko kam ni kat wa mi bor i la wi le i chikmat jing lor jing chem go serman ne sni dan ke leng yang serman ne ong jing to ko ke draft urman ko wa pakah kata ga wi ne gamat ke o da ong Henry kata man nagling o kwa au chem wa i nagling komiti chnong wa ki ma ga komiti yang ga council ko rejit gi yo prakhat sani ba yo ye chong special de benta gi kam jing to o phi gi konstituensi gi yang i te to gamat ko bo nagling yang chairman yang delimitation committee yang ga Chanti Hill Autonomous District Council